Le ndaba le yokulala nabantwana abancane iyangihlukumeza. Ngeke ngazama ma ukukhuluma nayo every time hlala ngokhuza but awumameli njengomntanakho. The problem angisewezi. That's why niyathandana namabhenteni. Ngamabhenteni anike imali. Nibhadare rent, nithenge kudla. And naye mntwana niyamthengela kudla, everything. Niyathenga kudla through amabhenteni. Niyaphuza, nizothini? Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Bioscope Blue Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. So guys, today kin paksa ditse ke Osu a hantlantle Osblue kutlwa kutlule bohloko hantle mo moyeng, a re ke na le mme Osblue ne ska ha ke na le mme wa ka o rata utlwana le bana ba banyane o tsholo a date bana ba banyane, a re ntho inkutlisa bohloko gore ba bang ba bana ba banyane ke batho ba tsebang ba ke phelang le bona, a Osblue ning mo ka ona le unwa ha qeta unwa a lahla a etse ntho tse dingata. So ntho ha intshware hantle ke go ba letlane le Josie Bioscope le tlo nthusang le ke ne tlo bua le mme wa ka why a etsa ntho jwalo. So guys, ntho tlo etsa no ke tlo tsama ke lo lata Osu ke bone hantlantle bothata ba mme wa hae ke gutle le yena. Yes baby. Hi guys, I'm back again. Osu le guy Ya phela sesinjani? le nna ke teng motho mo lone ke kopa fela o jotse di viewers tsa Josie Bioscope why o ngoletse. Okay, ngifanele Josie Bioscope because of uma wami. Uma wami yaphuza, lala nabafana abancane, yonke into ayenzayo nje yangihlukumeza mina njengomntanakhe. So ngicela ukuthi lizama ukukhuluma naye, maybe lina ngalizwisisa ngoba ngeke ngazama ukukhuluma naye but akamameli. So lento yangihlukumeza, bengicela izama ukukhuluma naye uma wami. So isikhathi esingakanani umama yenza lento lene kanje? Yo seside lesikhathi. Side lesikhathi. Senza khona lokho. Yaphuza wenza ini? Akanasikhathi. Sokuhlala engaphuzi. Uphuza lala labantwana abancane eksengikhathele manje. So before uza eJosie Bioscope my sisi une family ngithi? Yeah. Uke watrya yini maybe ukukhuluma nabo auntie abomamkhulu nani ukuthi umama uyenza lento le ayenzayo? Yeah, ngeke ngazama but umama akamameli umuntu. Akamameli umuntu. So maybe lena beJosie Bioscope angakhona ukulimamela. Umama lento le yokuthandana nabantwana abancane sisi nokuphuza nokwenzani kuyinto esale aphila kayona or ke ntho aqala ngoyetsa no? Uphila ngayo, yinto aphila ngayo. Thandana abantwana abancane. Kuyangihlukumeza uyabona mangihamba estarateni abangane bami banhleka ngalento. Uthi umama akho uthandana nabo Ben 10. So yangihlukumeza lento njengomntwana. So okay, no problem. Yeah. Mama, maybe is it because kunento ke yayenzakala kuye yazi ukuthi abantu abadala kwenzeka ukuthi thola umuntu sekaphuza too much wenza into ezibheke ecaleni because kunento isituation ke yamzisa ubhlungu and she can't get over it. No, akulanto yake yayenzeka. Understand umuntu omdala ubhuti. Maybe ke yayenzeka akazange ayisho kimi but mina kimi angazi next. Oh, so we're going to find out maybe. Yes, maybe yena unemfihla ifihlileyo angakhona ukuthi alitshele lina. La mihle ngibekwazi ukuthi kwenzakala nempilo. Okay, my team ke kopa re keneng he re bone gore mama hantle ba bone. So wena siswami uthi ayikho into ke yayenza umama yayenzakalela umama enza ukuthi agcine ajika njengoba ubhuti akubuza. No, ayikho mina engiyaziyo. Maybe yangifihlela but ayikho lento engiyaziyo. Kahle inkinga ka mama yini ngoba ngiunderstand akukho mnani ukuthi ube nomama olana nezintanga zakho nini somthola ukuthi udakiwe ulele nabo bani uyezusisa. Yes. Yilapha ekhaya. Oh, singena khona la. Khona la. Yeah. Re kena mo Mr Camera ne. Ke Mr Camera vele. Okay, ke cameraman. Mfana. Okay. Oh, so Linda wena ke mama ne. Yeah. Re metse OC guys ne. E ra kena bitse fela. Motho moholo mme wa hae. Because ngiyayibuza ntwana yami ukuthi yini engenza umuntu omdala eyenza into ezikanje. Yo. Because ibhlungu lento ibhlungu emntaneni especially yakubona. Am destroyela life especially wa utlore le di boyfriend di sa batla mo date. Because maybe nabo besuke becinga le kae motho moholo Njani mama? re teng mama. Mama re batho ba Josie Bioscope rona ne. Yebo. Bua le Lady Blue motho moholo jwale ke ngoletse ke Osu mona. Ke kopa motho moholo a skitse kopa o hlompha fela ke kopa o tloa pela mnyako fela la re ka chifta. Yeah. Sisuke emnyango. Yeah, sipalelo umntana akho umuntu omdala. Yes. Yeah. So ngizomupha nje ithuba lokuthi nje azikhulume. Su Mama, ngifonela abantu beJosie Bioscope ukuthi bazama ukukhuluma ngawe. Because indaba le yakho yokuphuza
iyangihlukumeza njengomntanakho. Le ndaba le yokulala nabantwana abancane iyangihlukumeza. Ngeke ngazama ma ukukhuluma nawe every time hlala ngokhuza but awumameli njengomntanakho. So yikho ngifonele abantu beJozi Bioscope ukuthi maybe bangakhuluma lawe umameli utshintshe lento yenzayo. Kahle wena ungenaphi nokuphuza kwami? Ufunani nokuphuza kwami? If angifuni ukushala nami mina nomama wakho, uphume lapha indawo yami. Uphume. If akafuna ukushala nami, uphume. Because mina angisewezi. That's why mina ngiyaphuza. So manje uyokhuluma indawo yakuphuza. Ungenaphi indawo yakuphuza? If akafuna ukushala nami, uphume lapha. Uphume. Usebenza umuntu omdala. Angisewezi. So manje yokuphuza uyithatha manje. Nina boyfriend wami uBenteni uyanisupporta everything amaBenteni anike imali nibhadare rent nithenge kusha and naye mntwana niyamthengela kusha everything uBenteni uyanithengela. So umuntu omdala angazi ukuthi understand umntanakho iconcern yakhe. Yes, Umntanakho mama akayithandi lento yakho leyo ukuthi uthandane nabantwana abancane nokuthi futhi wena unokuthi uphuze mawuphuzile ulale nabanye abantu lapho uphuze khona. Iyamdestroya na kuma relationship akasakhona nje nokuthi azitholela iboyfriend ezomthanda ngoba bathini wena unomama okanje uya understand. Azelanga la muntu omdala ukuzokujaja makasizelela na muntu omdala ukuzokubonisa indlela ukuthi how about ukuthi uphile buphilo bawo so usikabe uphila so because of uhlwana lebana babanyane thakatha yamulima. The problem angisewezi. Niyadipenda khona. Namabhenteni amsewezi umntwana wami awusewezi. Tonke awusewezi. That's why niyathandana namabhenteni. Niyathenga kudla through amabhenteni. Niyaphuza nizothini? Ukungasebenzi kwakho angithi ungakhona ukwenza something angithi. Why ungabuye nemali once? Unike uthi mama naye imali. Why ungafuni kusebeza ulinde mina? Nijole namabhenteni nikunike imali. Manje intanga yakho. Thandana nomuntu wentanga yakho. Hayi uyasha izi. Why uyasha kusha kwami? Amabhenteni ayithengila wena uyasha. Ufunani kahle? Njengomntanakho. Okay, what if kuyimi engithandana lamadoda amadala usugar daddy ubuzofila njani? Angeke wena uthandane namadoda uthi mina umama. The owner of the kids. Manje nizongena ku. Mama ngiya understand ungumama ma. Angithi ungumama ngiya understand but lento yenzayo ngicela lawe angithi ukunizwele njengomntanakho. Nitshele niyenzeni? If akafuna ukutshala nami ahambe ma. Ahambe if akafuna ukutshala nami ajwayeli. Angujwayeli but into yakho uhlala uphuzi ubutakiwe every time. Hayibo ma. Umuntu omdala lalela. Into umntana wakhe ayifunayo sicela nje umuntu omdala siyacela hleka hlomphole bikho bethu akuyeke abantwana abancane hle umuntu omdala intanga zakhe. Why wena ungadayisi? Mina nijayile ukutshala namabhenteni. Nijayile kuphuza nijayile ukutshala namabhenteni. Manje wena if awufuna ukutshala nami hamba. Yenzayo uyi-example enjani kimi? Ngumntanakho. Yi-example enjani uzama ukungikhombisa yona? Angazi ukuthi uyasha nawe imali leni yathatha kumabhenteni. Angithi awusebenzi ikhona into ongayenza. Angithi uthi amabhenteni akho akunikeza imali. So why ungathathi leyo mali? What something udayise even umroho. Mina ngeke niso because I'm not working. That's why niyalalana namabhenteni lawa. Ngalala labantu abadala isize yakho uzozwa njani mama? Uzozwa wakho asiuzimba wami na umzimba wakho phela. Umzimba wakho na umntana wakho mele ucabangele. Umzimba wakho mfazi. Umzimba wakho mntwana wami. Umzimba wakho. Mara umuntu omdala yazi ukuthi isintu sithi alikho ithuna lendlala. So wena ushuthi uzofama ungalali namabhenteni. Amabhenteni yawathanda because they have a respect to me. Motho mo lotlolla amabhenteni ngwana ha rate ntho tso di etsang ene ba utlwisisa leno ha sa thola di relationship because of wena ha qala a o ba di relationship ba qala ba mbotsa gore mme wa hao ke ole wa utlwisisa ha ba tlo utlwana le bana ba banyane ba tlo go be mme o shapa phuza zasikhohle igama lakhe phuza zasikhohle igama lakhe so into enjani yona le and ubuya namabhenteni endlini what if bengangirepa mina njengomntanakhe uzoyipa motho mo lo di bhenteni tso ba iponela fresh blood ka mo utlwisisa gore ka se mentho shapa. Alright ungatholakala ufile ema-travel lapho othintshanisa ama-travel khona. Mama uniwilani? Uzilani? Uphuvela kahlale sopa. Mama. Wa itse ke ngare motloleng never ga khona o bua le mama because of unwele ke a bona ntse re bua since re qadile o phuzile like uhleza phuze so mama. Phuzile vele akakhuzeki ukhuluma kanje unenkani. So wena mayisisi ke ska mama a etsa so ha ona no go mohlomong go thuse re le show ka mosebetsi ho betere. Yeah, umsebenzi kungaba ngcono maybe ngathola umsebenzi lami izama ukuprovide endlini maybe engayeka lento ngoba ngithi liyamuza uthi yena uyenza lento ayenza just because akasebenzi lama ngisebenza right kuzayenzakala so at least ngathola umsebenzi lami ngasizakala kakhulu and into even umsebenzi ngawuthola ngithi but ukuphuza kwakhe bengicela ayehlise kancane ukuphuza kwakhe ngoba lento iyangihlukumeza nathi sibonile ngabo trophy
buya nabo Ben 10 and akabuyi nomuntu oyi-1 different faces every day so impilo enjani le hayi nathi sibonile ukuthi sifike umama adakiwe yazani hayi ukuthi sisi maybe uyayicapela or something re bone hore kene mama hao a nwele ebile wa tseba keng le no ha re bua ke tsebe go utlwile a ke tsebe le go sentsana tlo opolo na emile bo blue le bo lava smoke I can understand mara he my sis ntshore tlo thusa ka rehab re thuse mama ne ha re hlotse go hlotse mo then mo re tla bona mosebetsi if hlotse motho molo ha ona ntshore ka yetsang because of as long as yena so be ready for change ha una phetho even yena lo msebenzi athi angisebenzi noma engawuthola umsebenzi ngeke ahamba ayisebenzi ngoba yena lento ayenza uzibone right and akaboni inkinga akaboni iphutha kiyo uzibone right ai so wait guys re tlile ka bakala ausu a re mme wa hae o utlwana le maben 10 ibile mme wa hae o na le robala le banna ha tswa minating especially batho ba banyane so ntse ke tlo itshong ko re ba tseba keng re le Jozi Bioscope ka re fihlile mama a tawe re tlo thusa ausi ka rehab hore mama aye ko rehab if mama she's willing to change o tlo change but if she's not ha ona ntho go tlo yetsa because of guys ha ona ntho bohloko ska o thusa motho o so kang aba ready for change so le ntho ngwa pe re batlang o yetsa ska mama a re yena o tshwedisa ke mapentene ka baka la chelete re ka thusa le go ausi lena a thole mosebetsi mohlomong life ya mama e ka fetoa ke tsela a re yena o phanda ka yona ha go bala le bashimane ba banyane ke a tshepa le wena mo hae bona le motswadi o etsang ntho tsa mama o ska le bala fela go emailela go Jozi Bioscope today ke a le rata kaofela guys I'll see you in the next episode le subscribeng le sharing di video tsa rona ibile le likeng di video tsa rona ke a le rata kaofela yes baby